Dobrodošli u serijal Ritual, ogranak prvog srpskog True Crime podcasta Strogo poverljivo. Ovdje ću vam, za razliku od podcasta gdje pričamo o ubistvima, kriminalu i misterijama poznatih, pričati o urbanim legendama, o okultnim stvarima i o misterijama. Danas vam donosim 3 najpopularnije urbane legende iz Japana. Japanci su poznati po jako čudnim legendama i pričama iz naroda, a njihovi horor filmovi koji ulivaju strah u kosti na poseban način su jako često inspirisani upravo njihovim urbanim legendama. Dobrodošli u Ritual 1. Teke Teke. Urbana legenda o devojci koja je slučajno pala na šine pred nadolazećim vozom koji ju u momentu presekao na pola, od čega je odmah umrla. Međutim, njena duša nema mira, te ona luta gradom u potrazi za svojim nogama, krećući se na svojim rukama, praveći zvuk teke, teke. Ono, znate, kako ide, teke, 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 po čemu je dobila ime. Ako naletite na nju, postavit će vam pitanje, da li znaš gde su moje noge? A ako kažete da ne znate ili date neki drugi odgovor koji se ne dopada, preseći će vas na pola i uzeti vaše noge. Parola snaći se. Ova legenda potiče od tragedije koju je doživala devojka po imenu Kashima Reiko, koja je slučajno pala na šine i koju je presekao voz na pola, od čega je ona umrla. Neke varijacije ove legende kažu da će vam se Kashima ukazati mjesec dana od dana kada saznate za njenu priču. Srećno, pretpostavljam. Susret sa ovom likušom možete preživjeti tako što ćete izgovoriti frazu Kamen Shinin Ma, što znači maskirani demonu smrti. To je poenta u tome da tom demonu izgovorite ime kao u većini slučajeva gdje dolazi do zaposedanja i tako sličnih stvari. Znači, ako ste gledali Conjuring 2, znate da morate da izgovorite ime demona kako biste vladali nad njim. Tako da ovo je demon smrti koji se maskira u ovu nesrećnu devojku, tako da treba da izgovorite njegovo ime, to je da kažete maskirani demonu smrti, Kamen Shinin Ma. A ta fraza vrlo verovatno vuče fonetsko korenje sa imenom ove nastradale devojke koja se zvala Kashima. Akamanto. Možda najpoznatija japanska urbana legenda o demonu Akamanto, koji zaposeda javne toalete i to ljude koji vrše veliku nuždu. On se pojavljuje kao prikaza ogrnuta crvenim plaštom, a na licu nosi masku. On će vam ponuditi crveni i plavi toalet papir. I pita koji tada birate, znači crveni ili plavi. Ukoliko odaberete crveni, koša će vam biti odrena. A ako odaberete plavi, sva krv će vam biti isceđena iz tela. Ukoliko pak odaberete neku drugu boju, bit ćete zadavljeni ili pak odvučeni u pakao. Postoje mnoge varijante ove legende. U jednoj on nudi crveni i beli peškir. Ako odaberete crveni peškir, iz WC šolje će izaći crveni jezik koji će vas polizati po guzici. A ako odaberete beli papir, iz WC šolje će izaći bela ruka koja će vas uvući unutra. A ako od svih boja odaberete baš žutu boju, glava će vam biti nabijena u WC šolju dok se ne udavite. Jedini način da preživite ovu strahotu jeste da ignorišete ovu pojavu ili da kažete da ne želite ni jedan papir, to jest peškir. Akamanto, što u prevodu znači crveni ogrtač, ima i druga imena. Akaikami, oikami, to jest crveni papir, plavi papir, kao i aoimanto, što znači plavi ogrtač. A legenda o ovoj utvari je postala deo mnogih anime i mangi, kao i video igrica. I treća urbana legenda koju ću vam danas ispričati jeste Kune Kune, ili ti migoljuće telo. Urbana legenda koja je nastala na internetu, to jest na forumima 2001. godine, u pitanju je bleda migoljuća pojava koja liči na ljudsko telo, koja se, logično, migolju polju, to jest ko ne zna taj izraz jer ga ne srećemo često, jednostavno idealno mi je išao uz ovu pojavu. To znači da se ta pojava valja po travi ili na neki način se kreće ka vama onako po podu ili kao da duva vetar pa onda se ona sva onako, pa jednostavno migolji, kako drugačije da kažem. Iz razloga što ona možda ne može da ustane ili jednostavno ne želi da je primetite, pošto se ono migolji kroz travu. Ukoliko primetite ovu pojavu u daljini, jer samo sa daljine možete primetiti, najbolje je da odmah skrenete pogled i da ne gledate ponovo, jer u suprotnom ćete poludeti i početi da se migoljite isto kao ona, sve dok ne umrete na polju daleko od svih.
Ljudi pokušavaju da opravdaju ovu pojavu strašilima u daljini, jer se ona uvek sreće u polju, pa također strašila uglavnom se migolje na vetru pomeraju da bi terala vrane i druge štetočine. Također, mnogi tvrde da je u pitanju toplota koja sad leti kad pogledate u daljinu, onako, vazduh treperi, onako. A da to se uvek javlja iznad usijanog asfalta, a ne iznad polja. Drugi pak kažu da je u pitanju obična magla u travi. Mislim, ne znam kolika je verovatnoća pojave magle po vrućini, a postoji mogućnost da on se samo priviđa, to jest po narodski rečeno, sunce vas udarilo u glavu. Šta biste vi uradili da ste na mestu ovih nesrećnih ljudi koji su doživjeli da vide ove pojave? Postoji mnoštvo japanskih urbanih legendi, ovo su neke 3 najpopularnije. Koliko vam se dopala današnja priča, ne zaboravite se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili buduće epizode mini serijala Ritual, ogranka prvog srpskog true crime podcasta u Srbiji, strogo poverljivo. Serijal Ritual je također YouTube ekskluziv, da tako kažemo, ne možete ga naći na Spotify i na drugim mestima gde se strogo poverljivo podcast nalazi, već samo na YouTube-u, na ovom mestu gde ga i sada slušate. Vidimo se sljedeće nedelje. I ne zaboravite, kamen šinin.